Yes, umunsi mwiza kuri mwese muteze amatwi tyzzo Rwanda. Nyita zebra y'ibara rimwe, nyita kagoma y'umukara cyangwa se mirimbanyi kabu. Hariwe umuhanzi akaba n'umuganga Dogiteri Muyomba Thomas uzwi ku mazina ya Tomclose, akaba ariyo akoresha nk'ubuhanzi. Akaba yakingiwe icyorezo cya Mbega, ahamya ko urukingo ntacyo rutwaye, ntawe rukwiye gutera ubwoba kuko rurizewe cyane. Tomclose yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye na tyzzo Entertainment nyuma yo gukingirwa virusi ya Mbega. Yagize ati nta mpungenge nagize, impungenge z'iki se? Hari impungenge ziruta izo gupfa. Kugeza ubu tumaze gupfusha abaganga bakoranaga mu bigo byiza byita ku ngamba z'ubwirinzi. Rero nta mpungenge rwose. Tomclose akomeje kuri ibi mu gihe kimwe n'abandi baganga batangiye gukingirwa iki cyorezo, cyane ko ari bo bahereweho nk'abari mu byago byo kwandura iki cyorezo. Uyu muhanzi usanzwe ari n'umuganga uri mu itsinda ry'abaganga bashinzwe guhangana n'icyorezo cya Mbega, mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga yakanguriye abaganga kwikingiza kugira ngo barusheho kwita ku bahuye n'iki cyorezo. Kuwa 27 Nzeri 2024 abarwayi ba mbere nibwo bagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu mujyi wa Kigali. Ubu abamaze kwandura virusi ya Mbega bageze kuri 63, mu gihe abo yahitanye ari 12. Abakiri kuvurwa ni 36, mu gihe 8 mu bari bayanduye bakize. Muri rusange hamaze gufatwa ibipimo by'abantu 2387. Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko guhera kuwa 6 Ukwakira 2024 aribwo hatangiye gahunda y'ikingira mu bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, barimo abaganga. Abandi kandi bazakingirwa ni ababonanye n'abanduye nabo mu miryango yabo, kuko bifasha umubiri wabo kugira ubwirinzi buhagije bwo guhangana n'izi ndwara zigiye zitandukanye. Bibutsa ko iki cyorezo kandi kimaze kuba cyamara igihe kinini, ariko mu gihe gito kibashe kuba cyamara muri iki gihugu cy'u Rwanda kikaba kimaze gufata intera igiye itandukanye. Uyu Tomclose ubwo yaganiraga n'ibinyamakuru byari bitandukanye, uzwi ku izina rya Muyomba Thomas, akaba ari umuhanzi ugiye utandukanye. Nyuma y'uko muri iyi minsi aba ahuze cyane, nta ndirimbo aheruka gusohora, ariko yagize ati nta mpungenge nagize, impungenge z'iki se? Kandi hari impungenge ziruta izo gupfa. Kugeza ubu tumaze gupfusha abaganga bakoraga mu bigo byiza byita ku ngamba z'ubwirinzi. Rero nta mpungenge rwose abanyarwanda mukwiye kugira. Tomclose kandi yakomeje kuri ibi mu gihe kimwe n'abandi baganga batangiye gukingirwa iki cyorezo, cyane ko ari nabo bahereweho nk'abari mu byago byo kuba bakwandura iki cyorezo cyane. Uyu muhanzi usanzwe ari umuganga uri mu itsinda ry'abaganga bashinzwe guhangana n'iki cyorezo cya Mbega. Mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga ziwe zose, urebye kuri Instagram, Twitter cyangwa iyi bakunze kwita X, yavuze ko yakanguriye abaganga bose aho baba bari hose, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda hose, mu turere tugiye dutandukanye, mu duce tw'igihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abakanguriye kwikingiza kugira ngo barusheho kwita ku bahuye n'iki cyorezo. Kandi bibuka ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri 2024 abarwayi ba mbere nibwo bari bagaragaye hano mu mujyi wa Kigali, kandi ubu hamaze kugaragara abantu benshi bamaze kwandura iki cyorezo ari bo 63. Uyu ni umubare utapfa kwirengagiza, kandi wibuka ko ikaba yarahitanye abantu bageze muri 12. Muri aba 12 harimo abaganga n'abandi bantu basanzwe, bakaba baritabye Imana. Akababwira ngo
ridashira. Abakiri kuvurwa bo ni 36 bari kwitabwaho n'abaganga ku buryo bwa buri munsi. Ndakeka ntabwo barembye cyane, bisa nkaho babasha kuba harimo abakira, mu gihe 8 bo bari barayanduye bo barakize. Naho muri gihe muri rusange ibipimo byamaze gufatwa bigera mu 2387. Minisiteri y'Ubuzima yo irashishikariza abantu bose muri iki gihugu ko ugomba kwirinda iki cyorezo mwivuye inyuma, ko guhera ku itariki 6 Ukwakira 2024 aribwo hatangiye guhangana cyangwa se no gutanga inkingo ku bafite ibyago byinshi byo kwandura, barimo n'aba baganga n'abandi bakora ku mipaka y'igihugu. Abandi kandi bazakingirwa ababonanye n'abarwayi n'abo mu miryango yabo, kuko bifasha umubiri wabo kugira ubwirinzi buhagije bwo guhangana n'izi ndwara zigiye zitandukanye. Nitwa Tyzzo Rwanda, ndabakunda cyane.